قلت بيشا كده قال برئيس دكتور أفراسياب موسى رفبالي قشتية تندرسيا دهوكي دكين جناب دكتوري تبخيراتي بيروزة دسبيكي وكنا وان دو نخوشخانين گرنك لپارزگاه دهوكي بون بحث بكا دسبيكي نخوشخانه پنجشیر شیر پنجه تا چند گرنگه بو پارزگاه دهوكي اف قیرانه یا خود بشن اف سره گرتن و داخوازی و لودا لسر نخوشخانه پارزگاه حولیر و سلیمانی دی کم کتن دیشن یعنی خلکی دهوكي بشیوه که گشتی لوی نخوشخانه هتا چاره سر کرد؟ بله زور سپاس هاش دسپیک کابینه حکومت حرم کردستانه وکیل بجنم هان داینه کو پشتوانی جی کریه کو جرخانه سخلمیه الپارزگاه دهوكي کو جرخانه کمازن برفر هب خوب دیتیه هر دسپیک نخوشخانه صد تختی القضا آمیدی که هاتی آبا کرن تمام بیل هر الآکر نخوشخانه هاتینه تمام کرن نخوشخانه برداردش یا 25 تختی افریقا ایکش دوش و پروژه اوید بل پارزگاه دهوكي هاتینه وکرن ایکش و نخوشخانه پنجشیره که بری نکل نخوشخانه تنگاویه بو که هاتی نیجان کرن افریقا پشتوانی رخراو پاره WHO هر وسا رخراو آیس بو هر وسا پشتوانی حکومت حرم کردستان که همشین به نخوشخانه نیجان کن که هیت حساب کرن و مازنترین نخوشخانه قبارا تختا و هر وسا هبونا 6 هولت نشترگیری و بش تشکی و بش لابراتوری وقت برینو که هکه و پیزانین هبن که تنها ما ایک قاط هبل نخوشخانه آزادی که نخوشت پنجشیر علاج کیمیایی الویره وگرتن اوجی تنها 5 حتی 6 تخت بوینم لی افریقا خوشحالی و همشین نخوشخانه که بکن که 106 تخت بیتن ایدی او نخوشه ده وقت بجن جهه که آرام و جهه که برفره ده علاجت خوار گردن بتر ده فحوصات بهینه کرن و بتر خدمت ساخلمیه ده بهینه پیشکش کرن اول بیت ایکش و پروژین کوجر بله زور باشه دکتر دعاش خدای مزن دکین بله انشالله همیشه او تخدید بطال بن کس داخلی وان جورا نابیتن کس توشی و درد و بلای نابیتن و نخوشی نبیتن دعاش خدای مزن دکین لی دکتر اگر بیجین صبحی اگر کسک لپارزگاه دهوكي توشی و نخوشی بیتن يعني بيوس ناكد بيتا پارزگاه حوليري يان سليماني يان درويه همي اف آمير البردس هنا جبو دست نشان کنو چاره سر کنی و مانه ده و نخوشخانه ده وقت پلان هاتیه دانندن هر دسپیک کابینه حکومت حرم کردستان باسکری کو 4 پروژه مهن الپارزگاه دهوكي وقت جرخانه کو خدمت ساخلمی بو نخوشن پنجشیر پارزگاه دهوكي کوبیتا پیدا کرن ایکش و اف پروژه بیه کو اف نخوشخانه هر دسپیک کو دست نشان کرن نخوشی و ورگرتن علاج کیمیایی هر پیدویه که بیتن کنشترگری یک بهتا کرن اما بشکش نخوشخانه هر واسه سنتر چارسری نخوش تیشک نخوشین پنجشیر تیشکی اواد بجن لینا کو خوشحالی و بریار سری که حکومت کو پاره 16 میلیارد نی بهاد به ترخان کردن برای بنیاد یاتی دانندن او پروژه جیر چوبجی کرده ده حتی که 35 ساده تمام بوده هر واسه سنتر چاندن مجی هستی بو نخوشن پنجشیر و ثلاسیمی او جی امیل هیبی آمیر و پیداوستین پزشکی او جی دمکی نزیک تا دهتا بکرن اوش بلی هندجی کو نخوشخانه هیوی کو هاتی برفره کرن کو 4 قاطت آباهی که هاتی برفره کرن ویره کو نزیکی 5 حتی 6 تخته کو ایدی نخوشت پنجشیر زارو کل ویره مفادار من کو خدمت ساخلمی و ویره ور بگیرن و جه که بدر بیتن ده ماهی که اینا نوا پروژه همیه ایدی نخوشت ما الپارزگاه دهوكي خوجین پارزگاه دهوكي خدای نکیره که هر که نخوشی پنجشیر هایتی بیتن ایدی پیدوینا بن چنه در وی باجر دهوكي همی اف خدمت دل سنتر پارزگاه دهوكي اینا پیشکش کرن هر واسا استیعاب هنده ده بیتن مثلا نخوش الپارزگاه دهی جی بین وان خدمت الپارزگاه دهوكي ساخلمی دهوكي ور بگیرم زور باشه دکتر نهات توشبون به وی نخوشه پنجشیر لدهوكي ده چه از دایم براود سال رابوری یعنی برف زوریه ده چیتن یا برف کیمبونه ده چیتن
وەک ئامار بەرەف زێدەبوونی چن بەرەف کێمبوونی ناچنەوە لێ هەر میتن دیف ستانداردی جیهانی وەکی بژن کێمترین ڕێژەیە دیف ستانداردی جیهانی پارێزگا دووکە کۆر نەخۆشی تێنە دەستنیشانکردن لێ معنەوی ئەو نینە کو ئەم بینشین کو ئامار کێمتر لێتە ڕۆژانە کێمتر وەکی بژن ساڵانە زێدەتر لێتن ئەکەم بێن وەک پیڤەرێکم قیاسکەین تەنها وەکی عەمرم قیاسکەین کو ئەخیر سەرژمێریاری ئاستی عێراقی و هەرێمە کوردستانê ku 46.6 hejmara xelkê Iraqê û Herêma Kurdistanê hemî zarokin bin 18 saliyê dane. Ev bîte hende eger ku müsteqbelî de wextê ev zaroka mezin bin em gehne emrê mezin ev wekî bijin êk pîvertinê bilî ezbabê dî ku evet bîte eger hindê ku rêja tojbûnê û hemî nexweşiyê penceşêrê û hemî nexweşiyê dî zêdetir lê bên. زۆر باشە دکتۆر دەستخۆش vekirina van nexweşxaneyane û giringîpêtana hikûmetê bi vî kertey yanî beriya niha digot ew kesê tûşî penceşêrê dibîtin yeksane bi mirinê niha hin vêyekî nabêjin ew kesê tûşî penceşêrê dibîtin îtir yeksan niye bi mirinê çêbûne van zêtir e ji vêyekê ku giyanê ji dest bidetin نه وەکی بەرێ نەمایە کوان بێژین بەری مەسەن 6 ساڵەکە 10 ساڵەکە کو وەکی بێژن نەخۆی زیتم تێنە دەستنیشانکردن ئیمکانیات پترن وەک فحوساتت مختبەری و تیشکی هەر وەسە ئەو عیلاجت کیمیایی پتر بەرفرەترن ku حکوومەتە هەرێمە کوردستانی ساڵانە نزیکی 3.6 میلیارد دینارە تەرخاندکردن بۆ کڕینە دەرمان و پێداویستیین پزیشکی بۆ نەخۆشین پەنجەشێری ku ئەvêjî hemî bê بەرامبەر têne pêşkeşkirin her wesa her nexweşekê pêdivî bîtin ku çandina me jî hestî bêtekirin ser erkî sindoqa penceşêrê têne nartin bo dervey welatî ev çareseriyê têne kirin manayê em şên bêjin ku nexweşiya penceşêrê ew nîne yeksane mirinê zorbey haleta ew nizbe rêjeka mezin têne çareserkirin û hindiyem bişên wekî bijin nexweşê tên ku gehna qonaxê dimeke em şên emrê wa dirêjkeyên dîv va îmkaniyat û va pêdavîstiyên pizîşkî zor başa doktor kewata min divêt tekîdê li vê yekê bikey yanî kesek xwe nexwast em duakin înşallah kes tûşî vê nexweşiyê nebîtin dûr bîtin hemî mirovatiye lê eger kesek tûşî vê nexweşiyê bîtin destnîşankirin û pişkînîn û veman li nexweşxaneyê û çareserî wergitin hemî belaş e bê parê ser erkî hikûmetê ye حکوومەتە هەرێمە کوردستانی هەممی پێدوی و پێداویستیە نەخۆشی پەنجەشێری هەممی بێ بەرامبەر تێنەکردن بگرەش دەستنیشانکردن نەخۆشیە بگرەش نەواندنە بگرەش پیداکردن دەرمانە بگرەش هەر نیشتەرگەریەک هەبیتن ئاژی حتا وەختی بڕکردنە دەربەی وڵاتی هەندێک جۆرە ئەو وەکی بێژن چاندنە مەژیهێستی حتى 10-12 دفترە چیتن هەر نەخۆشێک ئەوە هەمی بێ بەرامبەر تێدەکردن بۆ و تێتە پێشکەشکردن بۆ نەخۆشیتمێت هەرێمە کوردستانی زۆر باشە دکتۆر داوی پس بلاوە بیتن جارە بیرامەتێتن دگوت ئەف کەسەی تووشی پەنجەشێرێ بوو یعنی بتەمەن بوو زیاتر بتەمەن ئەوێن گەشتبانە تەمەنێکی تووشی وێ نەخۆشیێ دەبوون نەها زارۆکژی توش دەبن و زارۆکێکی زۆر ژل هەرێما کوردستانی تووشی وێ نەخۆشیێ بووینە لە پارێزگاها دوهۆکێ ئەف نەخۆشیە پەنجەشێر دناوا زارۆکا دچە ئازدایە و داوی ڕێنمایەن هەوا چنە ji بۆ خەلکی هەرێما کوردستانی ji بۆ vê çendê xwe biparêzin dûr bin ji vê nexweşiyê taybet nava zarokan de belê nava zaroka te rastiyê nexweşa penceşêrê jî hey taybet nexweşiyê evet wekî evî dî nexweşiya xîniyê lokîmya bara pitir ew wekî berfir nav zaroka de rastî ez neşim wek êk rênmayê an du rênmayê bêjim ku xwe parastine gelek rênmayê tên ku dey kubar tiviye va rênmayê cebecê bikin û her wesa zarok jî yekemîn şit ew e ku destnîşankirina nexweşiya ya wekî bêjin zîtirîn dem bihêtekirin û çareserî bihête wergirtin lê rênma gelek rênmayê tene ji xwarinê bigire ji corê jiyanê bigire dey baba heke wekî bêjin cînatê we hebin ku mesem
اف نخوشی پنج شیر نقل بیتن بو زارو کتوانا اب همی رنمانا کو مثلا دی کباب هشیار من کو اب نخوشی زارو کتوا پیدا ببن. زور باشه جناب دکتوری دست خوش دکتر افراسیاب موسار و بره گشتی تندرستی پارێزگاها دهۆکێ لە ستودیۆ مەل دهۆکێت گەلمەدا بۆ گەلێکی سوپاسی هەر هەبن.